Sesama Daerah Security saya ex MLA Rajeshwar Deborna saya baru sebab baru fight over apa yang bagi asli kok sadar sih sekarang किसी से jangan से what is our special power act abang kita ada website juga orang saya dulu our special power act 1950 power है कैसा act जो अब आर्मी लोगों का आर्म फोर्सेस लोगों का अब mainly military logo, army logo, or power logo, they work logo without any warrant. Logo pun mustahil senior logo, logo bikin gaya mana, custody wa toli mana, logo kopi bo, semua kopi bo, abono logo justification bayar ada. Cino di pulau itu, tongol di dalam sekarang ini, bisik bahasa. Cino orang air company, Cino orang disturb area yang ada. Jadi baru di Panawa kai, abon disturb area itu, Cino orang baru abon apply mereka, abon sekarang mereka. Tapi abon tahu mana? Cino orang kebanyakan borok kahan kopi pertama kali kalau fake encounters namanya sini revolutionary group by fire exchange ini nono ada kopi apa itu apa pertama kali kalau itu apa government no borok no pan dulu apa lagi Special Powers Act 1950 abo chini boro rok bhabe chini north eastern rok bhabe abo belai kanya armed forces rono abo power romani abo justification agoro abo bhabe all the draconian law all the I hamya so black law kono thik nai law north east ni ठीक नहीं होता है तिनी हिचन और ऐसे और अंदर तिनी और जैसे कैसे कैसे होता है जैसे सुबह होता जैसे ni भारत पश्चिम जमाती आते किरण को मानो कमी कोठा नहीं जैसे से जवाब बरनो तिनी जो और मदद कामनी और नेशनल हाईवे और डेमोन्स्ट्रेशन की जगह तिनी जो गवर्नमेंट Central government ada yang lain. Amu hai borok no. Gerak gerak pasti marai. Karena capital punishment bukan pertama. Terus saya